by the eyes. I'm so happy watching while I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching while I'm mesmerized by the eyes. I'm so happy watching. Abusia Faya mobibia akwaba biem ede mobade Nayas out of show so na me kayo say baby a wani guso a uhwe Kantanka TV live and a uhwe stream it on Facebook and YouTube and then yensa kan Dr. Ifaba for Jim Fee. In fact oye doctor bia obechirechire oniema ama eniema na wode hyehye wase no yetunfo say ya ebeka chiro enyenso so ebeka chiro e ko doctor ho ne ne akwakodi nkomo. Doctor, Mami. Me waju. Yeah, ena. Boko die. Regina Daroma me hoye. Doctor. O se hoya Daroma. Regina Daroma me hoye. Regina Daroma hoye. Eno no asie ne sei. Se me hoye fe. Aha. Nti obi ne pamatare no. Aso. Nti yem fast da ma de o pamatare no. Ene Regina, nyame nhira opa in fact ene wa ma doctor yes o no. Hoye fe pa yi nyame nhira ba bia wo. Ase yam fa ni die ma de. Eni die se no. Sa pepepe. Okay. Enti e ma no mo ware ya no mo pa ware pa. O ho te se mi kuna da woro ma me hoye. Me hoye. Me hira da woro ma me hoye. Me hoye. Okay. Na wa bon kwan anopa anadwo wasara service wo kama. Na de chi no bi sa se won se o nyame adom ho ye nyame de ho ba de o ye adwuma na so. Adeso. Doctor. Mami. Ene ye bedin komo. Ye bebisa se ema na ye tidy niema. Ehhehye yase no. Ebibidro ene foreign sa niema na ye pese ye di protect yase no. Nsunsuanso bi e wo so ana se nsunsuanso ni so. Me da si mema ahwefo adwo. Okay. Na wo so wa ya ade. That's Se brano Kantanka ede bibi fufro ba. Na ede kire o hwe ene se ne awaregya ya esi adoso a. Ebi free de ye bebo so yi. okay. Emma mase ho no. Esombo pa. Okay. Wiase oba ye nyina wani beje a efiri wase ene o kasa ye nya wo ho fe. Okay. Because wo ho afese den na wase nya. Vado ba bitimi yi ne dross gu a entontom ne anwansa ne zongru so ba ho no. Okay. Chesa niema nkoyi. Okay. Ebi free eniema ema binum enim na ode kwhye nas. Okay. Sade ema mo agapade no abrofo kasa be fe no vagina. Nyame si born no. Eni kwan se foreign material bia kwhye ho. Okay, dentia. Ne atia ne se mo ho no ye free be the natural acidic. E wo dada. Okay. We say brano ya na nsuo bi moisture e wo mase. Nyankopon na oba de mu no ene de ba. Enti wodi ade foforo bia kokana na sa acidic no abreki ama akoyi bibi foforo. Okay. Te se ensuo na brano ba maase no eni kala bia wo ho. Ena wodi sabio ne maya mu na munim. Wisi ene maya na ba no binum. Mutimi ya anwade ama Nyankopon kratwa ne ho suro mu. Okay. Tim bisa no se ebei we de me bo mo no manfa nka ho. Na se oba timi de chemical ebi de sex toy. Nura hodo adan a opese na sechi anadan a enka bi ba na se anadan a onya tenkanti. Okay. Enti sa niema na ma e de shemas no e breki sa acidic na afi akoma nsunsanso aba. Obaby wo ho a enka wo nase. Bara enka na wo nase no nkanye na de ba yo, but eniema bi a omede koshe ho se me pese e hochi. Na e hochi a na ye den. Okay. Koshe de bia me ma ye bizam no. Ade ezu wo ye ho adwuma obesore. Okay. On kaso. Enti wo de chemical hodo e koshe ho no. Echi ye no na ye den. Ebinum wo ha nsem bia motete no. Eye mo amadwena nya no na me ma ade tena oba ho. Okay. Mini be ma akofo oba na oba no kese na sinchintira matena ho. What you say? Basa wase yinka na ho afese den be ma beko. And the foreign material to say na o he life aba pa mobo. E ma mo wa were tenten no. Edi munya pa. Mo mo were na ne mo hyehye no. Se obi hwe bia eya o hye ne be ye na wonsa ekọ wa week na. Okay. Obo hu se eso no epa
Anya den ya mukọ aduare na mu aduare a mo de hohoro kakra Yeah. na ya bitim kaza na timi yim anya no kre mo mọwe no ade bia besom bia escratch niema se mukọ salum na ya mukọ yi mọwe na wo se fi bi particles se de obesie clean ne bia bi ka ho enti wodi wura wase no na particles no e bia ko ka ho Okay. na ma oba no infections ena ma ya si fu bebrebe vado bia ya si timufu ase dwani so nkro so nyina wo so. Okay. Obeyi a na wahu e ma mase no se di nyame si ball no empese eniema do so wo ho ye he bi ti se enwi unza no so do so na kofa de fufura ba. Okay. Oba dun so a enye dan ya ba bia enwi ni bi wo no kakra ekeka ho. Okay. Same your wife. Etima enka kakra eba ho. Okay. Eno echi so oba ma na ya se fu bebre ba ebra woni be ma edi akaso bomu no enyi no bitimi te ko hye ho. Okay. Enti ya nanka pomdini mu no brebi etufo se enka anyi den ya be ka be nam yenu nansa ama wabu nsa no na wayi so kama. Okay. Enti breba so ma wabu nsa fim no unse adenankasa esufu ehem na e was special vibration bi at the bar e kesi a etima nsuo to. Okay. What you say? Me too. Enti e mamo mo ya si fu bebreba e bro so a in fact obi die timi fu ama e bro mo ma hye egu mutisu yi adan ya so go dey romance itimi enti so ba ma ni ti fu bebreba na ya si fu bebreba e den kaba ho. Okay. And the infections eba ho Okay. or the enuru ahodo e frafra se me de hye ho se bia ho be chia candidiasis tama ma ebinim yes ade na pa. Okay. Wa bra enye candidiasis candidiasis ye wa eye moje mo any skin na mom symptoms na uhu na wo say okay minya discharge bi yes send nyame si bo ma no in nature I say wo ha ensuo ba wase. Okay. But sansuo no eye colorless. Et say nsuo ya egu ade emu. Okay. Ohwe ha eno a enye fita enye kokko. Okay. Brofokase say colorless. Okay. Na mom e bia na how bia banase bibi kwet say mark na say ade fufu bia eno no fa wani na hunu say eye candidiasis. E say ya twe moja test. Awu zampa emo say ni wom. Enti say ade mana ma ti say condom. No the foreign material. Ni ene aba tituru emaya bi so ye sex toy no. The sex toy no ube yusu jigida na oda ho na ye ode. Vibrator. And maybe be can yes vibrator no. Okay. And maybe be ba unya kono unya tenka. Ah. And my baby atenka ko because of sex toy. Are you serious? Nyama yes, nyama ne basa na say. Awon say toy de oplogo a e betime si so be 3 hours. Tie ye wo ho adwuma bra wa opene wadum no. Mo. Over time no, se woni be ma da na se wodi susu wa na wa. E gi se wunya be mo betima ye adwuma. Na me na megumi. Be ma do se na betimi no oba da. De ya ye hu no pornographic ni ade ade no. Ya mani nuro, ya wan pane. Endi obi akofa sex toy de ahye no ho. One. Sa ajapade no mo ye sex toy no. Eso so chen mema nature ye de no. Na wa progression ho wan na we si so na wa han nam da ho. And ye on one. Ye no ho adwuma. Okay. Na enam se enye nipa de no you are losing body contact. The amount of enema nke bekoso ama wanya atenka no. Unya. Okay. Because the one want voice. Want body contact. Obi misa question. Say no be si ajeje ho kra no. E ho no wuntimi go machine. Enti over time na wa tenka kofam. Okay. Wohwe ema e de sayare no ba na ubisa dodo na wo se na wo ye sa masturbation sex toy. Okay. Adan ya ni kruti amanone ne private amanone e na otobra no enema wa nyina akaboma e foreign material mo de hyemase a oyema e de hawba. Okay. Eventually na fe wade na koye bagaya afi na ni be mention na suru usu se afi de yemam yedura ho be yeketwa foreign materials are a man be them to o mass no and I cover sa how na bra no. Okay. Doctor, na wo kan bibi say e ma no ye gya ye ma no
na esofu bibra e de infections ni ade e de ba e de infections sai pese ehu ne tie ne se sadi mase hositie no kwan no doso ya se kwan no doso e do do say any number of ne tie se ye ke se doso no se se eye tokro na ehunu nye side and side okay ye mfa bi se fallopian tube baby a tokro na be ma ne oba hia ensuo no fa kohia oba no kohia no ne kase ati se yetimi fallopian tube ne kase nyina ati se tinwi ba ko a what okay ahanti se oba ema nasifu bebreba na bra woni be ma edi agro no me kase enwi no bitimete ene nyaade a woni behunu okay nti na ama wase kon fa to de ema na mo hwe no se bra se keka mo a omunta nyi o mase no tanto na radio eno kasa timi ko nti bra na mu di kaso bom no se enwi no bitimti a etimi wura akotena fallopian tube na akoblock utube na ana bro nyi professor my friend say very good okay o hwe we oba ne mojapade no ye japade no ye o ma bia se nsuo bi ade fita bi wo no etai no okay good farese be ma bi na na da nsuo hona nsuo na kogu okay basenka fu bebre ba enwi no bi ati afra no uhu nti ne asem ti bo mu se bra no bia na wase keka wo okay ba no kokoye test so ya se unya yare bia unya infection bia eye possible se enwi no bia kwhye ba bia woni ntimi hu okay because said the hositie no monka kakra wom ebi die ye sex na wa hanem dan so ma beti krudu krofo awi mu ama mu nyina tutu asi nti eno na se enwi ni biti kwhye ba bia na kofa hawaba okay eti emma de nkamase no ni kwanse mo mani efupi na mo de foreign materials ahodo e ba ho de kofa carry ba doctor maybe so say emma yase no tokro no eyemienu anase e ba akọ oh tokro no ye wo de mujam nan fa de me ka emma yase no okay na ya ba mase no ye wo ba bia modwo sofa mugu nsuo fa no okay doctor picture no that screen is for nti kire me on de abie wo soro kakra na ze enwade no okay ehon enso tokro da ho okay ehon na emma egu nsuo fa okay ena ye wodi a awarefo ana mema ne ma edi agora ye di mema de ejapade ne hye no okay di sa tokro no eyemienu okay na ye o ma bi no mo ha etimi nya vagina mienu okay ono de ni tokro no eyemienu ye was stream cases wo okay sa ma no dodo na tabu o monsa 2 times in a month by no nkyere say oba bia obu ninsa in between periods mo e conclude say we wo sa okay vagina no mienu but e ma bi no vagina mienu and nkyere say ne ba na e bo ho na ye mienu vibe no da bi nya no but tokro na e mema no ye di agora de ejapade hye no e bi no de mienu okay and you be say me tokro na ngasa nature no ba bia be ma ene oba di agora odi ni be ma hye no e wo ho ana babia modwo sofa okay ana uko yinza dia babia ensu fa ani ba no ukohia kohia aye friend fallopian tube eno so wo okay nti na che say eyemienu ehwema mienu babia na yinza ne internal organs no bidun wo babia se nyamesi bo no tokura hodo nam okay doctor maybe so onan na ewo emaye honam na ewo emaye japade na se no eno na yeden honam na de farisai te say pafo na ebo ho no ai pafo na ebo ho no eno na den pa na eye nyame na ebo mae na oba ni be ma edi akasubuma se skin no kasia mo se no ankasa woni vibration bi ana eno ankasa chi so ho ne kono wọ́n sẹ́ ẹ̀nam ne bọ̀ họ́ pafoo ìpèsè mi hu adekode asadeɛ no ɛyɛ ɛnam no deɛ ɛyɛ ne sɛ ɔhun sɛ wawodeɛ nom ebi wɔn sɛ du baabi na sɛ beema bi a wɔso sɛ nafu so da so a wotiri sɛ ɛkɔmprɛse menhunu sɛdeɛ
eka niema emoa the same nyame si ball no organs ni bi wo ho ate say ye oba bi a fibrous scandal unza ye de srade ne niema bi go de machine faso to detect it enti sa oba ayase ho no enso ball wa wodie yafu niema no ebo ho ban se ne ba ya nipa wo hwe bi ti se second team twobi na bi tim go bi sikan se wo bi sikan na ohama ebi kura ntimi nka ne sunu na japade no ti nyame bo no se eye protective part a ebo oba wa wodie uyam nsa se be ma ne ba di agora be ma ne shere bi otim tiko na chi sa ne ma na nyame bo no se as a foam bi a ekata so for protective na mom ya na ye di nkomo ye di agro on pass no so a eno ankasa wo robi a frictions ewom se obaja pade no kosho na ebema japade kosho na ne de no so ekamia kakra no ankasa no wo ne nema bi etim so light the cases are na de nije so nko ba na electrify inti akasia ena di se nije no eba ewo empaso ese entimi ankensi a doctor ye wo anka say na ya wo feel ye wo obiare de ya wonya eya na omo de no katwi no ye de pa ye ma omo wo honam nze ma mo honam no ade no so ye pafo kama honam so wo ho wo ti wo minim se ne wo de resitie wo hwe wani no hwe wano ha eba sana ema high sensation but a mana ya no mutaye slim no omo de entesa but en je se kope ena ma bi no ma chance se ye pe vagina pad wo se na ma bi no ya ye bitisa otimi hye ni skinny ana trouser no dia toso onama na bom afu akaza no anka so afọ ya de ye pa editu ye to so ba no so nya de confidence Dr. Bibi sa obibi o ma ye true mo ho no no tokru bi da ho sa tokru no ohun se ene ye ma ya de no ubutu asa ubutu ho no ma uhu sa ene ma mienu no wo ho eno no eye den mo ka tokru na nkasa na se baby eje na fa no baby eja ye nan efa no wo de hade wo ho se tokru no ye baby eja ye nan efa no e na de wase pafo no e ho na no so ye yi no efa we ye vagina obia ni shape en vat e ma bi no mu eye me masempa ma uhunu na japade ye hu doctor ayati se polythene bag abobo doctor usu se ma na ye me masem no nko ana o ma japade ne tesa ade bia ye dokoro ne bebibe no me kan ye dokoro twi pa o Matters ye kruchia mimia na hodo no we fana we ebia ono de sa ne je nko na ode nam be ma so a okofa oba amfa adwempa so no betnas no o use se de ope ana binum so ho a enya fa no nko se de wosinya ne de ba o we se de mitisu ya bi su tisa nti obia se de wosinya ne de oba na japade na oba eba no ye obia ne shape enti owi o wa behwe ne valve na de na ano no pese twikaza ne de ba ring na mu hunu shape sa no obia se de wosinya ne de enti obi de timi eye different shape a unkura ehu kakra but se de wosinya ne de ebi clitoris no de simu no a munya sensation no clitoris no se ba ne be ma edi mpaso agra ne kala no se sa o onse du ba bia na ye tri edisa ne wonipo no ahye no ese samba ye yellow ni red but enye de woni be hunu be na sex na cause no heat no ba na no ankasa sesa tibo se na ye den sate na obana no ne no fa no nyina hyehye akese ni me sisi so enti shape na ba no oba bia ne se dia ne de ni sitie ye wo mo de ne ye normal shape ena bi so ne de no shape no sesa enti tokuro no de te se de we ba won se ono enka shape na hu na chi no e wo se nka wo nanim ozo ba da ho no ba nanim a ba de binum de e da ne be hye chire
eno na wo ka se ma na omo pe mema bebre no say ya dokura ma na ye mre ya soso na dem wo se be ma binum nye romantic otwetwetwe rough okay mana nkasa so binum de machines ahodo okay so chen wom aha tibo se bedu ba bi no e bi emfa se shape ni ti se ade na o de shape ni ti se me ha tibo ma ajiriga be 3-4 times na se ajiriga e basa na o de na ma tambia we ni confidence but as ade no sorry a eno ankasa e kato okay sa won fa foreign material bi an hwehwa wa okay tini yeta bu be se uye bonua te se maja pade oda ha wa bie ginani fine oh sorry ya akatum as if so nyanya hwe okay nti said shape no ban oba bia se for ene yesua de pa me gidi se wo a wo hwe me no so sua bibi efrim yeguso a yeto aso enyi wo fidi eni mfiri a me kai say aha de na yas out of show na we neguso a wo hwe doctor mama asem nti na se de wo kan nyina ne se emma ye vagina no yase ho no hia pa eho hia pa se ye de sa niema no ba won se niema ne bebre ho no so ye to pharmacy so eto pharmacy e bi o doctors kra mo ana mo chro ba ye da bi de oyare and na doctor say onkoto we on say untimi nyisu aduro forever nti sa nipa no ye condemn e bi wanya cat wanya infections and na doctor prescribe say onu we ya for we stress na ho okay on the big crowd for about 2 weeks no wajai but a man be ma wodi foreign material ade bi a yemfa nka wase hwe central part mokoto amo ba kun bi e fre no panty lana okay ye she panty lana last day of your menstruation but a man be maybe na manashem are wrong side effect too yes because baby wase be yinka oh panty lana enrowom okay nti ye she last day of your menstruation hwe oya oba nka obetima umu wonsa and say we she tight underwear jean string yen she nante okay na che say they are foreign materials they ma yen she jean string and nante ne say unse ahoma no ene baby amugya mo nan fa ene mo ma no eben pa na wo she na unante ne atwitwi ebinum nye kuro ebi so enwinu bi timite kohye ho edika jean string meant for sex okay for sexual enhancement and as enticing your husband and our partner we no way yego na awia ketekete we oba na wa jean string the nam ebe prepare ho na favor time na wanya vagina odo odwene ho na won tiase okay but mo share drawers ya na mo share pillowcase no me pillowcase na me fe pa o me ma ya ni je ho pa kankan bia na musa na se wo she shaking ya and he say we check here who because of the shape doctor me bo me bi so na de high de yipa doctor eti dia wo kan ni dia wo chirechiri bibi sa o say ema ye japade no ese se ye de emema mode ma no bom a ahima sa ade no me mo me issue on it say enya de pa hey doctor even yes eya de ni de de ye but wonim se wo hwe wiase nipadua babia infections go pa yanu ene yase okay medin kondomire nguruma kwan aben kwan oye oba na sengo ka wajapade a ebeti so for the rest of your life yes na pesa abrantie wonu na pie na wakodi banku ni akodi niema aben kwan wanwuru na no ye ene hwe abogisa dodo aba na bia kana abogisa na odisi wana wayase okay ni etoso bio amanne mav gonorrhea ahopa adade mav gonorrhea okay ebi obenya picture ni bia atwese ne emema na mode ma no bobo maase no hey me go binum adwuma bat I said dog na de o cancer let me kind of got you me ya bia me hwe ma papa okay na obenya nka wonase a sidi esi ha no hwese be ma won se me ma anante be ma tran baba ko ho a na japade be wu ntem ono so be wu ntem ti me ma na ye mo mfa ma bibiri me ni ensan nan na ya wo kunu a edu ba bi a mana baba wanka ho se ne be ya ntokwa ma se de me de opa bia me yema no etinya me na meka kire me kunu so onkofa oba o da bi mse wunyini duru ba bi a
Sisi nyima gina so. But wo kona du baby a ma beba wa bi meka ho na mo makunu gina no. Doctor, unsusu say dey okay dey as okay link of. Da bi o me dey meka dey pom de ne ba. You see enanu dey obuafu se dey na wo enti man nya age sen a na ese mema no e fam e ma foforo kan mo. Ne atie ne se wo ne ba ne kwa du baby a mogo. Ma ya tena me ma tena ma ho anu te dem akon edu baby na oba na ite se unua. Okay. What you say? Satem na se appetite no. Eso teba. Ebia na no fo na ye mre kakra. Ti ho na wakofa onimo omugu akiri ba ko bi di asa kirem. Na fe amatin kana ye den. Ye di bi ye King David. Se Solomon ba ko. Eduru se na wa ye mre no ye so nkofa be ba wa ye den e me kire no. Okay. Emema na mo ade no omano bom ma japade leken. De ma enye ne se infections pa mema no de ma hodo. Hese. Me ho ma e be yensia. Me ho ma e yensia. Maf gonorrhea na wo kan e bi ne he. Oh, the cat ma so timi ya white pa. E bi a producer be nya pictures in beba e bi di farse. We dey emphasize nya chest but bitimi ya symptoms say. Hey, yes, ya wo de e be ba e hu chen we. Awo na ma hunu kro mema wo se hunu ma no bia no a ne katre ma fita. Doctor me ntwawa no unse se wano ye kura yen akanfo anase before na ya na yesu se malaria bia na ya yare ni ade ni ye wodi a eye mouth gonorrhea he krachi ye na no da hoyi onse ano no ba bi apai agono asa ho enti odi leki oba na se paya de na besi. Okay. Odi leki oba no se paya de ben ene besi. Odi aze na senka wan leki na no so e enam se mema ye na ma ahodo so na okọ we ho akọ leki no okọ ho de wa no akọ na yase enti ema so mo na ma mo fafa nema enti se me de ma no ko ti mouth gonorrhea na we de coin. Okay. Enu did say we treat bit seconditis and answer in fact na one treat abusi afọ ye twa ye ho abaye ba ye beto so. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching. Abusia foye mo bibia akwaba biem ede mo bade na ya sado choose na me kai say dwuma de bebia wani guso ohwe eye Kantanka TV ba kope ye no he sweet ye ni size e o bebia ero nti hye ma obi fronua anua frobi ye nhwe kire wadwene enye ntokwa eto so na de doctor work kan de doctor mame de work kan de asem e fa baby no doctor me ne wo enya adwene baby a me ne wo nya adwene se o ka sele kan ni ade enye eno na wo de o chikura ba le kan man kaza mi chiri o wo se infections ni ade ni se fa so woni so sa na wo esi chire de ba wo di bebre ba de ne bezi doctor say ma na ya ba no eno so na ye de me kesa sichiri e de pa ba wo di bebe ba ntu be di sichiri ni de echi ni wonya diabetes ana leke no de be ma no de na no bo ho a be ye de na me ma so mo ta yesa no mani munyam ba fam doctor yes me pese me di chese kanji e temiye sa o tiwe ya ma won ya yes adna na san ye bobo okay ye my jolly yan me pese metiako part 2 because you next time you part 2 waje pade no esombo pa e ho na wubu nsafa e moja ba ho now be ma de na no kotio seten e ho na ode benya nije now be ma no o ma be sensia ono mu nyina da enye denya ba ko benya infections okwa wode na no kokeka me manase na ya ode be ka wasede na besi nti na anije ba ko pa benya free sex mu no wo hwe sexual infections are STI and me ma de trepache ma okay because na ya kitu obehwe ne hu ye se there be me kunku na medi no kra kire but the me mani no kra mama okay including myself okay go ye na ma
two things. Yeah, doing sex. Any aduane. Okay. And maybe doing sex at least 23 times a day. Okay. When you na de buy yo, indeed there's a possibility say na so nyame adom skin yaba. Okay. Mama ba mo ho afa, mo to soso. Okay. Ti be ma be nya ba sesia na koda. Na me ne obaye koda. Me de manu akobɔ nase. Me de akobɔ we so ase me de kobɔ we ase na me ba fie na me enye den ya ma no ba ko. Okay. Ebe wo infections. Dey na me de ama wo. Infection. Inti maye ni de nachi. Because mouth gonorrhea Okay. WHO report say the way you've yesinya mouth gonorrhea no. But ohimai. Mo pese mo kire say enti yamfa ya no mo ba no mu a enye mo da na. Doctor, and somehow we can be ne wonya adwen. Dodo na e ka say leken is sweet. In fact, leken dey edit say na me ha me kan yi. Na leken kura na wo ka say enye infections ne ade bebre wom. Na ne doctor mesre o, we dey mesre me kan. I have for mesre mo why trumudie no nso so. Dawe be ne bonsam bosonsam kra. Sa ne ma basa ne so so. Varo obi ye bia say okunu ye wa bonu dua na onwu nko. Oh, doctor. No. We see we live in a country. This is TV. Okay. Yeah, in fact, Kantanka TV so ne ma bone so. Say obema. Unim. Sexual intercourse. Yeah. Obema nsuo no. Okay. There is a nutrient called prostaglandins. And no na eba obema ema wadwene eye sharp. Anything oba on 10 enya sex no de bia ne wamuna. Okay. Who say we tie 3 times a week de bia wanim sesere. Okay. Da ben na ya ke muna da. Ba me hair studio ha. Ba kunu ya metima point. On the nin sesina no. Ko bisa na he. Na de obeto ke here is where. Oye aduma pa. Enti na ya. Oba wo hia sperm. Sperm ne ye. Lubricant. Eboa ma oba ankasa no. Enema ema hu sisi so. Okay. Nyankopon amma no kwa. Okay. Enema mema yedi no e wo nsuo no. Okay. E wo se bema na woda. Na wunya sansuo no ema hu sisi so no. Na wo se ofa ba bia wugya na afa. Awura wa nkwa a ubewu. Because there is a connectivity. Se obema de ni bema hye obase a connectivity no frictions na wunya no. And to say the baby eja e tan e bon. Okay. I mean, it is something very disgusting. Okay. So obema efa oba baby a oja na akwanfa. Enya de pa. Enu ndiro mo ye gay mo nyini nche. Okay, doctor, Mate me da say me last question we di ya no mami. Me ya no. Enum de no so say wanya ukunu ana say wanya be me na de na adwuma ya hyase na de wura wanum na odi shem na koba na doctor eno. Echin sausage. That sausage na okay. E me mama de no. Echin sausage. O sausage pa o ado pa na de show. Na yake. A mema average. Offer me my basic doer. And so any be my back and you don't want me. Okay. On India no spell. I said this is Casam. Okay. And I know when you fit. Now who are fit some dear. No studio have my target me no be can't be no. Okay. Nasa Maya when doctor no special ice in so no kakra ma me na anim say special ice dey ekrogen na Maya ya ibesi esi yento aso di na ya kechi obeda da me di me akose bia ye nche nya tie ne se Maya na nyina obia efa me be ma e de hye nenu okay anokuru ya na edidi mako yedidi nchene yedidi ngo mo frɛ ni blow joy na wanya the sex na ebe ye no we see yes at the atenkaba but your other means e betima ye dey replace okay sa ne man say eya na sex na ye be ye dey no en chance ye mfire nwumire nkomo okay oh how ne ba no wo fia na atwa nto kakra doctor eno ye beto aso eye Saturday mema na mo de koti ma na mo de koti hye mo no muja enye so ni so be man infections wo betwe on say ya
me man ya de ni peja ensema wo kan comment a eba ne bebre se ensema wo kan de omo na wonya adwene kra isan se ene emema wo maba no wantimi amma no eye bro job se de na wa ma nani anje na wanya feelings bi woni mu na ne ho anya ni dia in fact enkoye doctor na yak me no ya do mesi udi agro nkofo be shia gate na no abo ne de de dabiti o ne de eye dani de nka benya etade de bia se ye na how e ba ho no so e okay you see ma me kire hwe be ma na yak se ne usi pe wo ho yi be ma kasa ho na nanu yi nka de na be be dwane me nwane ba meboa o ma ne mfe na no meboa no o ti woni ma sa ebusiafo aha ye de ye pa enche bia ye de jumadi no ebesi okay doctor enu ti na me kire se yeah sad no ma candidiasis mav gonorrhea no mba because ye nam no ye ni ma hodo na eda yeah e ma so ni me ma hodo na eda enti mav no de ye yi free ma kebebo ahwe sex back o ye sex one rounder it is said 193 miles okay per 16 okay what you say na eni kwan se be ma wa de no breche ansa na ye penetration enti bitimi pray romance ya be se 1 hour na be ma na ya sisi so upra no okay stimulation of the prostate ni but eni se eche yeah now se wo ye blowjob na wo se motwe na mkoba motwe na katemana na ho doctor ene emre ni ntino ye di ebesi ase nyankopon insha opa na misra wa bomoden na fa final ways ekire ahwefo a wo mo die meka se na dasane no ye de mema ne de no so ebeto so na yak jumadi no medical bo abaso ni producers ni crew team why are there enema ehihye nkrofo ho okay ndi jumadi no mode aba no yenyine ba bebo ama na ye de na mmom ema majapade no enye bible okay se bema ebewu ama wa na efise ne wajapade sitie ene se dia okasa ma honye fenchan yesu maame na se hobon a ye beko okay doctor era was Mr. phone number or telephone number etudwa na yenko ebia na obi wo bibi kire na adwo ebia na obi problems die dodo na ye ma governor na odo no abap ema na ma bibiri ase bon okay too much enti ni eme ne metwa so ya jeans no se mo sha jeans nko a man sha pieto nka ho okay why na say ya sha pieto nso a jeans no say lie bi dem asa yi bi wo ho be twitwitwi ya de emu e no ye beto aso de fa number no 0246 ya fi no bi yi ni password okay 0246 11 61 28 0246 11 61 28 when you're 35 years now when you kuna from na kuna what could di bible achi ma o spy Ebusiafo yedamwase ye pa ha na mre ne be makwan na ye de dwumadi ne asi na ye nwie yo ye de part 2 na kasankasa ye de ba be hyehye so afi yankasankasa ne ye be ma more levels into frubi no be frubi enyi wa fidie ni mfre a na anim say ye nam no Kantanka TV di we are the best. I'm so happy watching my mesmerized body eyes. I'm so happy watching my mesmerized body eyes. I'm so happy watching. Busiafo ye mo bibia akwaba biem ademo bade na Nayas adult shoes so na me kai we say dwumadi bebia wani guso a o hwe eye Kantanka TV ye ya na ye ko ya je bebia aboso ene de ye second year ye ko edi ebeje wonsem I'm so happy watching my mesmerized body eyes. I'm so happy watching my mesmerized. The Nayas adult shoe ena wani guso a o hwe an doctor aba be chirechire ye ne de ena oyeso so aba be trick ono so aba chire ne de na afi ene ye ba be ba part 3 ne de ene no more levels ene ye topic a ye ba be di ho nkomo sexless marriage ye ba be di ho nkomo na me bisa wo se ye kasa sexless marriage krampa die na edien so na edeba abusua wa wo hwe me enyi wa fidie ni mfiri a ye kwa abasisi a
body eyes. I'm so happy watching while I'm mesmerized. Body eyes. I'm so happy watching while I'm mesmerized. Abusia Faya mo bibi akwa ba bi me de mo ba de Nayas out show so na me kai usa ha Kantanka TV ye no ye number 1 hasi ena wo hwe share ma wonu afro bi no bi mfro bi na ye nhwe ene ye kasa afa sexless marriage ho aware a sex enim umma wukunu eninche umma wukunu emfiliu bibisa wo se die ntia na obekwa akoto se ukunu edo bi foforo so ene ne da na wukunu ne yamanhye no osan ebisa wo se Oshene hawa be divorce no asem no emu odene sexless marriage ukunu untimi ne nda ye untimi ma nani nche anase wankasankasa oba no ukunu o ma wani nche na ukunu aba beto se obema foforo eda wo anase oba no ukunu wakwa kwato ukunu se odo oba foforo so woni ne da anani agiye ogigye hu ye na uchi ukunu a wose awra ohwe na wontimi a be divorce me mami papa wa wo hwe me say ye wa ekadien e na abeye enu nti ene mensa aka mamalistic mama a wo ye actress ewo ifia ha ye de na betwetwe nkomo woni Kofi Korea a wono so actor ye ne omo betwetwe nkomo na ye bi so omo say si ye ka sexless marriage kra sexless marriage no eye dien edin ena ediba yeto aso mamalistic Odo yewu memo akwaba boko hima afio miso sa wa ye de Nayas misuya Vedase Kofi memo akwaba do bana de Nayas adot shoes se boko de bibia boko o wife ho ye obia ho ye de o ye die ene se ne ye to so a ye twiki I hope say ye nko divorce o oh so we dey educative program intine ye kire bibi wife yesro ye kire bibi any husband ya wo hebe ye kire bibi ye sra pa ye traso mamalistic medical about ho see ye ka say sexless marriage a eno kra no eye die na die so ene diba Nayas won say medical achia omo mo hwe Kantanka TV nyina say mon koso a enhye na mo hwe maye de tene say won before bibi be na say bibi kremu and we are talking about marriage here. It's not about sexless relationship. That means say it has built to some level. It's a marriage. Okay. It's before I be do aware no not just say mummy no muni mu hu dada. Ansa na mo ware. Okay. Motem ho ase ansa na mo ware. And aware no so amoko mu no it has to do with sacrifices, commitments, understanding for better, for worse. Okay. It is a situation about na kwa say bia the opposite sex one partner and feel for sex anymore. Nipa wo ho homos esesa. Okay. Me say no me feel say bia me nyima me feel say be ma de ne ho be kame. Okay. Because the moment I me say no na esu bia ba be ra me mu a akono na kwa say article. But obi so ho onyima sa time no ena na akono sorry. Okay. Say we it is at that moment na say bia me de me hu akama me kunu so odo ma bre and phone san ka me to me enye active say they are open na adenti na say wo ko efa obi say wo ne ekoyewe na say ware na me dey kind of worry no as for better for worse any commitment no one ase Okay. and na we greedy. Also you're selfish because say to me and sacrifice mamia. Not just say there's no need crampo say uba take commitments no. Okay. It is a partner no etiasie. Say at this moment no obani and feel for this and as obani nyim amani almost as so feel so ne me better dear. Esa otiasie no stay commitment or stay committed. Yeah. And who here so be kwakọ for obi. Okay. Say onene that because wife say on to me no having sex into. It shouldn't be like that. Okay. So if the understanding is really there now, it shouldn't be like that. Okay. Yeah. Now I say baku you ungrateful. Okay. That's say bako ye ungrateful. Dear mamalistic eken woni ne ya adwene anasa woni ne nya adwene. Kofi. Dear mamalistic eken no wadwen kire ne sen. say asem normalistic kano wakasa bebre but then
me ana me nhye dan ho baby pot opese wo si no. Okay. What am I saying? Says wo hwe aware mu na relationship mu. When me fa aware nya example. Okay. So wo hwe aware mu a Bible kra ka me yeti ase say the moment a oba ne be ma mo be ware no, you become one. Okay. And when you become one too na be ma ne body eye wo oba no wo dia. Okay. Sa so na wo oba no so no body e be ma ne dia. Okay. Enti say me kofi a me wo msama ware na say me ka che me yere say baby in a week no me pe say you have sex 14 times so so pene so ma me. Yeah. Yeah. Adintia. I was up pene so. Because onim nipa wona o ka say me say sebe say oba anyem edu time bia na tenka na eteko me boa. Yeah, me ba hold on. Ebi mu. But unim sa so na so call hospitals no busa most doctors say be catch say oba won wo da no and say oba anyema edu time bia e was so timi ne have sex so that okwakọ wo a obetimi awo easy. Okay. Them cannot say. Now one specify say okwakọ wo a e was say bia 9th month and or say e was say wo mo yeden one need that. Meaning that who bear man say who see who so mpuna still na also yeden one need that. And when we talk of sex there are so many ways that you can put a woman into the mood for sex. Okay. So as soon as bear so or bas bet me put you into the mood for sex. Okay. Some ones say send me my malestic my point you on bafie. I don't feel for sex, but Malestic is feeling for sex. Listen, I have to cope with her. Okay. And what say me who. Now, if you don't understand the word sex, don't even jump into marriage. Okay. I'm telling you, don't even jump into marriage. Okay. Sex is not when what thing kamba, namsuma kamba ne diabomo. Yeah. Sex is supposed to happen at any time. Okay. Okay? Bible also come yeti as say. So obampo say wo ko asori. Na wo kunu frɛ wo say be ya de ma na wo say wo jaya asori ne ko. Na wo bafi na be ya de ne wie enti se me frɛ wo say let's take we siesie ho awie wo kwa asoli o me hwɛ wo to no ade na do me konti bra na be ma me doggy ba ko e wo say wo ba ɔno mfa so wo ba na wo ba se wo ba na se wo say me de ma no bom ana me di twi wo se me brush wo ma wo ana se bia me so eyi ye kan se wo ne pusi na me posa ne kakra de me nketche ma fe fa wo kon na wo si so e wo say me ye na wo so watenka ba ne di hye so enti in marriage no me for relationship in marriage no sex is something that is supposed to be done all the time. Okunya ni 2 o'clock, famano. Onya ni 3 o'clock, famano. Yes, na swan fama na. Sanya eyi mu ye programming say na eyi me hwe. Dog ka say with sex no say a true baby now will be a mental in your mind. It's very true. The more you keep on having sex, good sex. Not multiple sex, good sex with your wife or your husband. No, naturally, no ban. Obe fresh. Busa ubia. Se be man is swinging. Na so wo ban. So if you give your husband good sex all the time, and man also look very handsome and fresh. Oh, okay. So nyango panga example. O come here ti ase say. Uni ma de konti o se nipa wo mse so worry. Okay. O ma de konti aha. Because say na nipa ntimi hye ne ho so ntino. Temptation to not say then bear my bear worry or bounce be ya then worry. Now people say sex is something that's supposed to be done all the time when you get married. Yeah. Okay, Kofi. Oh say dia Kofi Canadian. A fabi no not say or no edgy or no side as bear man or like he's being selfish. Selfish to the extent say bear man nyaka say ebia me pade na na open anytime. Famana. No, it's not mandatory. Okay. It's not mandatory. And your shit. What you say? It's not me say it's I say ejuma na. And I saw too. You funny say look at me for instance. Me a classy lady. I have a very busy life. Okay. Make it ankola. Say we who. It's my ejuma akọ year rounds ni ade nyina the whole day. My spending be say 7 hours we ejuma. My be fia be hwe ankola na edware omo mo mada. My bre e bia me reading me notes kakra na say my bre na mada. O ba ya o say Ube man e da una ntem no de o se omre yo nt pesa obeda no se la chinchini etwan listic but na me so e bia me ke na won so ye the type a tem bia position open se obeda ho na me matena so na ma wanya nti hwe bra ma bre the whole day eni kola masa be fia be hwe dinane ade no mama unim se me ba o mi bisa o bibi adenti na se ema enware ya de be ma ni pebia na se de me ma ni pebia no wo mu bisa mo a mutimi de mom ba moment a mo be ware no Thank you. na bia ye basa wo se be ma no e de no wonye saa so na me ma no so omote okay omunya ware ye ya de e ka no e na omu so omutie
What you say? Because I think now person will worry me. Into me so dear make a piano. Also be penis I am me. Kai never said time me new dates no. It's not like ye yankita who did de biao. And you say bia time bia person Mama, me have let's sex. question na me bisa o sesi ana enye sa ansa na mama me bisa o say aden na mema dododo na ye nware mo omone mo twemp na de mo akora na mo de tata o mo e ma ya na ye de tata o de ope bia wo ye ma no me ka say onware wo ye neat wo huru tiri mo dress kama I mean bibia ye clean but moment o be ware be wie no na bibia say wo fie Nayas obuo nim akrokro nim enanim umanene mo na emma nani nye je say umane ye I mean je make us what you say dey tina say osa asaba o kan mete wase o but wo say eye like eye nipa tu no sa obi asesa nya oba no kwa na sesa na ya see see oba no unya ware ne ye no ne ho soso ne ho so aware be mu no wo say wa be kan ho oye aduane o si unya ma osaso ye na adwuma along the line no so nkwala ne ade asa bem it definitely no there's a change of line things will never be like before in society aba into the moment in society aba no demands no aba very high it you find say first attention or the 50% and the mawa say attention or the 20% be ma o no the 10% ama because or the say 50% no the mouth ama onya wo ye na say nkola na bem no or the 20% be ma o no the 20% ama nkola no realistic maybe sa wonim say ye nananom ye maame no tete no omutimi ware eche omo ware gina omo bomre wane nkokora wom obi adeko enso ne na mafo en ayaba ya wade yentimi nyina unim yenti ene mafo na yaba no ye ye adwuma e de support aware no because emema na aba na mayeti asese ye mbetine fi ento designer we ma ye mbeto fi ento perfume ni bibia ma you also have to bring an income but ye na nanom ye mame no address no na ya se de na omo ye they stayed at home and all they did was to bring our children produce the man has to go and come but today's woman is different today's woman is a classy woman with the hair with the makeup with the eyelash and everything that has to look good to match the man. Because that is what the man also wants. Sana be man no super. Because men to me and san cut it nemo. Na pimples wo ye ma minima na omu mia na free na epie na omudi we handkerchief epipano. So and that bear man up or bar like why you makeup or looking very good. That has to do with money. It's a bear man no pasi can so. It's a number misumi ye juma no mami kasa debi de mami kasa misumi ye juma ejuma na me mami wan ye na otifie na onu kwa ewo no and then me kwa ejuma 8 hours. Okay. Say we when me kwa ejuma e ko spend time ni na buy the sikaba the support because who kwa usi can so. Okay. Wo it is enu nema along the line of time na e say nyama bear man e so te. Okay. And to say time na ye maame no mo munya time ma be enti ma na won susu se sa time na wo ma eso teye no a wo ba bi fa na wo ye ne sa no ba bi nya na wo ye ne sa no e na ko pie so a be ma ka kire wo se wo hwe na be ha wa divorce no me hwe na be ha me amen divorce let us obe worry be say 20 okay obe bia be kwa ejaw okay because oba na akwa na ofu so de no ho ama eye wo de no ukofa na betina wona obe ye obedi e bia na ono mpese obe kwa ejuma obe pese obe tena fi aka ne na to so na wo akwa abade bia you still complain. I'm telling you, the man will still complain. Mama, let's take a kasa bebre. Okay. Na me shada me number so kasa no jiji points ni go unim. In some let's take kanin na ento asumu. Okay, let me tell you something. Yeah, ma minimum time. Okay, say ma minimum time no say we have classic girls and classic girl no. That word classic girl unim na wudi echiri ware be bo. Ware be bo, that is one. Two, Kofi, it is what it is. You can't take it away. It is what it is. To me, you can never become a good woman or a good wife. A good wife is always classic. Yeah, those time no. You can't take it away. Okay, assembly. Okay, say ma no mutimi wu bebre. Woman go ntia. Those time my mom share high heel. Okay. They don't wear almost share high heel. Those time no mo de any moke. Wo de me come walking po. Okay. No mo share pobo a omo 92 no e ka fom.
Okay. And no mu bia no mu ye djuma pan fie djuma. Se ka say bia na in the cinema Malaysia say classic girl or say okoba, you know your hair and stuff no. They don't think about hair. And when you are beautiful and when you fe dada so when you fa when you fe. Monkey is always a monkey. And nothing can change. Your papa you ask me be asra still the otia na wote. Okay. Them cannot say. And those them na hwe ma me no man. Natural hair no mguta with inkutana no mo sra ne ho nyoma no. Na mo ye ne den eto so. Okay. Enti say ne nase ne sisi form so a e ma blood circulation e fun de bia. Okay. Na ejuma be na ye den say ye de watena se wo de tena ho de bia. Ejuma be na ye den say sa. Okay. Me come bia to hwe. Opa me fa wo si me opa me fa si ha bo se wo de nante kobra. Ye fa so ne de ni better say wo tena wo se wo de ni se de bia tena ho. E ye den papa. Na so mumpu no mo wo. En adentia. If you say onu ni kunu ba no, onu say na se de ni se. Ni kunu ba e wo so ma ne bibi. Okay. Because nipa nga say sometimes no over stress out o da won't mean that. Okay. O betete sa. Ono obi ka say wo brena say wo da beda eyentro. Okay. So wo over stress na o da trust me o betimi a presence na wada because body na brabo so enti e ma me no mu hu say ye kunu mu ba fie na e wo setimi winti no e bia na be ma no onye ready so person ye bibi but say ne ma me no be krokro yen obeda ne so odi na no be tale ne kunu nufu ano obesuso se ne obesi a 7 impo no naturally no ne be ma ne be sorry. Okay. Enti so ntimi po nya de nipa otena so de mana ye du baby na afi be ma na so nothing kai den e sorry no de hia no enti de hia na one time next mean sense so be. Okay, Kofi e dia ya no ba wantimi anya ama a waware no a obekwa kofa oba fufuro na wo bechiwa watimi aka kire ne so be divorce. Say na asemi me da was pass o kasa asemi mama let's take kasa no me be kasa me si asem so o kasa oba samta obekọ ejuma obeba inwini we no listen oba eyese obe ejuma ba nyankopon bo oba se e wo se wo ne be ma ye ejuma ba ko. Okay. There be. Okay. Se sia no na kwa say ye fa ne say computer we no masse santi no say o me ye fa ne say twi kasa ne ye korean ni me bu be twi kasa ne ye. Your fan say yanka say son will say you your fan say your computer word inti and was say be ma a claim agent a change so about so claim agent. It is wrong. Okay. Tables are flipped. Now women are bringing issues to the table when men are being discussed. Is the table of women now? So one you undidi. Medidi. Undidi. Medidi. Ubesu. Thank you. Enti se sia na eye emba no selfish desire. Eni do mo pese o mo yenti. Okay. E ka me nko anka nyo be it is never our selfish desire. Okay. It is rather our priority. Na se o ka che okun se o pe Brazilian no so me yire me nya Brazilian ha mawo. Ba me nya normal head ya mawa. O pa che se o ho ye fe dada. Okay. E hu hia se o be hye bibi kuntan. Enti se o ware na se wa be tu ukunu se one oba foforo ana se ye fe bibi slay queen. Okay. Wakofa slay queen ana sa akole bi hye baby a so busa on questions. Okay. Listen, se uma ukunu jani diye. Me baba. Bema wo ye di. Kofi me ba me bisa o se entu susu se aduane a wonye ma wo. Ebu a wommu. Enkomo a woni woni wontie wasem. Anase namfo sem usu se din paapote ene koso sa ne ma me makokọ ebe ma ne de meka se ansa na ebia me Kofi me fa me yiri echi na enye ne duane nua. Okay. Enye ne nkrokro. Okay. Enye se bia wo mboa de ba na enam se bia ade no wo fa ma me wodem. Oh, okay. If you say ade nti na makofa slay queen na minnim no. Se bi eti etu a oti so no bia na me wife eden. Etuanity so. Okay. And embo mu wiase nyina no manfa emba te na mbo me fa ba ko pe. Okay. So no na me yire. A me di buo ma no etim sika de ware no. Na afidi echire no me se makofa slay queen wo ba beto so wache me se slay mfa me. So busa on question. So say wo mama no ekoyie. Wo mama ta be she ekoyie. Suban bibia koyie but de yakopon boss say e wo say be ma etimi gina so awi ade no e ma no fele so e be ma no udi sie me. Etu udi sie me na pese me ye. It's not me say begin no me say Bible kwa come yet ase say bema o body e your ba ne dia wan tro say
it be a time way to time with you or say any dia dem no pay be a farmer no and I can quote it from the Bible right now let me put it there me put it obi a wo tie bia Kantanka TV bia no who read 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 40 or say now concerning the matters about which you wrote it is good for a man not to have sexual relationship with a woman but because of temptation of sexual immorality each man should have his own wife and each woman her own husband the husband should give his wife her rights and likewise the wife to her husband for the wife does not have authority over her own body but the husband. It told me in country me say my worry me do ba betina fie into body no we nufu wa yase wono we chiubi bia no you are putting it somewhere because we want Brazilian hair before you want makeup before abusiafo ahaye de ye pa ye jinkrato ba ye ba ye beto so Yeah, mama kwa baby made mo bade na Nayas out shows na me kai o say jumedi baby a we dey go so hwe eye Kantanka TV ba ko be ye to aso wani age anase wani nje we eye adwenkyere mesrɛ mo enye ntokwa kyerɛ wadwene obi so nkyerɛ na adwene pam cho mama listic na ne ye adwene anase kofi korea na ne ye adwene ana cho e wo comment na semai mama listic so say Korea kasa no oka ono ade quotation ya odibae people dey na come see enko Hebrews what say oka fa baby and oka said the man should also give the woman the rights so I thank God say at the end of the day no there is a right in there so it shouldn't be say no you wait me as kind biom it shouldn't be say because say obeka say bia Bible no aka say wo oba no wo body nyina eye be ma ni diante no so ma oba no nye hwe entertain bia wo be demand no kekrin the oba no should be there because one so wo your oba so na say wo kwa warem na wanye adwuma an support be ma na amfa sika ma eso say wo ye adwuma Debi Nayas asem ya be ma na be sa complain mami correct that be wa mami correct that mami correct that be wa listen ukasa no be ma if ukunu ama wo kwan say oba me jere usu ye adwuma don't force yourself so akọ adwuma Debbie. Say so don't force yourself. This is be here be now to me to my here. Me here be now to me to my here. Now see be ma say man here to my intimate fear no ma. Na we are sure say we be here bibia be ma wo ware wo no. We be ka sure say wentimi to ma. Na kire say sa moment no ebi na eni ho. Nti say what na say. Ebi na eni ho. That time na bia na me so me here dey agent. Excuse me to say ebia na at that moment no. Sebi me mami yare da hospital. Me here 5,000 Ghana cedis so. If you ever catch so baby, me pa cho. At this time they scar with the me bi inti nya botre. You so me pe oxygen dey see me mami so. So imagine say me ye juma me wo sika. Debbie. Imagine say me wo juma me wo sika. Why are there? Mama sika ya there. Waka se bi wa. So me sika dey akose. Why are there pa mo why are there? O ma me no yare da hospital wo say no say me nkwa na mo ebusuani o ma me no oni nuanom oni ebusuan come on what are you telling me what are you telling me say me mami cho dey bi o bi say onu ko me fa o ma me mpo ni example because enya be ma responsibility say chinchini a wo ba no ma me yare ntino kwan bia so say me ko peska de oxygen be so ma me so baby yes I'm not being selfish yes say be ma say o worry yes so worry fine mama let's take me ba manen kasa na yes say be ma fine so worry oba ne busuan sa so oba no so worry busuan but yanka say chinchini a twauti fama oba ne busuan no Lord. Yes, so kwa ware na say bi so bo so na bi ba ebusie mu. Enti say asama ba na so ma me yare da hospital na obegina me konsuka dem say ma me yare for 5 times me fa oxygen kosi ne so na me kiro say me ni bia no nje say me kobokro no. They are always SMEs, but they are also SMEs. And I will cast on so no say ejuma oba wo ye ejuma debi meba. Na so ba be ye ejuma na say 7 me ne wo ya ware na say ye won kola 5 one be hwe kola no. Oh, na se sika wo hodia. Sika be wo. Na sika okay, mama let's say sika ni honso a. Wedding. En kola 5. Sika ni wo to ko prepare na fa kwa wo 5.
No. I never said I walk on. Mimi Wouldn't say what you are Israel. Mimi Bema, Nayas, Mimi Bema, Mimi Mahonding, Essitintino, instead of silk was woman. O problem is saying, oh, Bawariano, not which as Sakura. Okay. In real the buyer, now me who won't find the worry one, would the year don't do a year of fail the chap pitches. Ah, Sebi, unshare Brazilian, unshare Peruvian, unshare the hair. Ah, what the buyer, no, I didn't tell my worry with you. See, Tina, but I said, I was so clear, Juma. Now, Malamundi, Mama, let's take said the Okani old meeting. So worry me 2002. Debbie. So worry me 2002. Now says hard time no. Yes, ye Punky Joe ni idea. Hello, we are in 2020. And so the tables have turned around. So it's in real Ghana na old Daniel. Mama can't Naya. Don't say Me Christoni. Debbie. Me Christo, but only be. Coffee now, but tell my let's in church and Korea too. So worry me 2002. That's a sad time ye punk ni idea na. This time around you're 2020. Baby can't share me say time I will share me no. Na me twa punk. It's a day in your 2022. Me baby catch you say me pe human hair shana. What I say? Oh yes, and I say you are being selfish like say the American. And I say you are still living the old fashioned way. Because who be macro no be catch you say a wifey. It's a me Danny and Crawford Daniel muso ndanu hu bia na. What I say? Because who be say complain say me what can say and I say what can ho and I say divorce adults e wa wari mu no. E koso. Because one I say any bre asisike ni bre ahunyade ni bre de wunni no anade wukunu munni no opesa chinchina wo force enyama Debbie tie asaba America ne say me nka se chinchina on force ma me o omba kwan na me nya adwuma wo omba kwan na me ye adwuma na oti ase se adwuma na me ye ntina ma bre a chinchina twa opesa one me dana oti ase se adwuma na me ye no so the income eba I support ya he wouldn't see anything wrong with that say enu ntina ko cheati. One point I me making no because a bear man see say oh my wife ye adwuma e dey support abuefi because expenses no ade say nyana nyama cost expenses no very high and then college school fees say na the next term na ya tum but bear man no kwa enkosi da ben enye eni bring sikeni bring it's all about supporting so yes supporting co-parenting say no nyama asesade bia meka first na bear man kwa na hwefie no hwe nkwala na say entisabi oba ne supporti bia eboa e ba bear man no crampo no eyi pressure bebre efi ne so because onim say at the end of the day no my wife support me ono so the income eba nti ebema efi akoso ene mu di nkoma obo say serious wo say we hu ana mama let's take kasa mpesa no ofeli fi no kasa okay because I say asem na o kan nyina na san so boil it to one point say na on the opeso ogina so a no fa ne twintwan say oba de e so sela we adwuma okay but Nayas let me very frank with mama let's take it doesn't work that way okay Bema ko adwuma e sori 6 o'clock anopa e ko adwuma pon 6 anajo oba wo so be sori 7 wa ko adwuma 1.5 o'clock na wa ba fie me ne wo no ho na e bema na wa na ye oba wona nka me ware wo no anase me ansa na me ware wo no me hu se me testi wano aduane wo ye aduane ma me diye wo si me atare ma me hu ye okrokro me enam santi no me boy ni fra efi oba bia ho a me de ware wo no se na person che me se wa ba fie efie ye den enti wo so adwuma na de support me na wo ye sa de we no enya akola bi na makopɛ ne se onye aduane ma me ndi e de wo ya renga that is how no ya renga no when ya renga kwati anu na ye ode no tell me when ya renga wona wo se wo tena fie na wasɛde ne se e wo se wo hwe akola utimi sie aduane si wo kunu ho wo twɛn wo dware wo te polish wo di tete pa de pomre fin wo di bi bo amotu Saturday thank you that's on Saturday night Saturday night next on Saturday night na wo tena se wo ka wo nan to so twerking ya oyeye ibi na nka wa chia ho kakra bi na ne gye wo kunu a then na che se wo kunu mpo ba fia on waye ma wo more than ejuma na wo akoye no okay na wo kunu apon na ebia ye ken hu se ejuma so de sometimes ye pon sa ne ne college timi ko tera baby ni anom wine kakra okay ebia wako shia o partner be for a meeting be man of wine kakra nti wo ba fe dia oni enije na eden e ba fe me go fi me obi ampefufuo ni live soup baba be drew fe na fe me ba ya chance sisi wom say me mba ne tena baby accommodate na wo oba no wo de enije fi adwuma mu ba because when you sika kofi enti so oba ne ye sa ne ma we nyina ma
na so ntimi mma enough sex still obekọ baby for ana. Oh, for me ni there. Ebe di mum na so e continue do baby there is two things. You see divorce wom say enye. But so ba no so ehu na sede wa ware mu. Say ne de ne say so de mama na me enjoy there. I don't have any option na actually. Na oba ne be chi wo nyina no. Wa nya no hu bi o. Wo ye man hyewo. Ke say Nayas dia wo ka ya ne say on divorce o. Nayas. Yes, penifo bu baby say in so tap nche ni a oje wo. Okay. Enti o so hu say ansa na be ma no e ba koye bibi sei no. Enye na sede, enye ne pe. But wo bre ede no nya waka kye wo ba ne say megide e wudi adwuma ne te so kakra ma me anase bia de jai me amehwe wo se dabi chinchina enkura no. Listen, say wo ba ko school na say school fees ne 1,000 Ghana a month. Now fees na mo say to nkunu ntimi ntua ntia wo so ko ye adwuma by force e de support ya in de tia akura ne school ni so. Na de okọ government school poni something ni ma de sin de okọ private school. Enti say when nyina ba chena me chira wo say Abusiafo ye be fa call sai number ni 0266 666623 0266 666623 friend afọ adwen kire efa mai kama 0266 666623 free ye to ankomo ne so. What must say intini say maka when nyina kire we wie na say sela no wo ba no wentie me. Okay. Not because of you say iPhone 11 Pro aba. Wadam for be you should be intini chinchina so ko ye adwuma e na emba no maba na so mo pentro twapa. Okay. Ejere no maba no na yas me hweka mani maka mo pentro twapa. Okay. Eti say mama listic isi kehwe mama listic so me yida ko be twam ntro de bia. Okay. Me nka dada because me no wo fie me ma wo de obedi wo de ne se hwe fie ma me na me kwakọ hoso de aba o si chinchina pese okọ bi na support fie me se efie ye me pede wo fie na into the emphasis o si chinchina a coffee hello papa yeti o Hello. papa yeti o di ni baby a wo free Ato, mo be ito no. Ko episode 2. Okay, papa mpacho enko. Amte enem ana. Nyame nshira o. Hello. Ene kola o friend na ye nyipo no yesro e ya desua ena yesua. Na dachi unyo baby anase se wo obi de dakra nso so a wabọ ho ban yi na wetimi atena ho. Wonkwa na nyina. Hello. Okay, mama listic. Nayas so say aware no Bible ma eti ase say oba no oye wo be ma no seso boafo. Yeah. Say we hu. Hello. Hello, Honest. Yes. Papa, pacho udini baby a. Sorry, baby a free. But your friend Ernest na me free botiano. Okay, papa, enko, wadwen kire. My gentleman said, idea a young man cano. It's very rare because it's, you know, yeah, my minimum. Some boy, papa, I came to meet my grandmother. I'm not cool for me. By the end of the day, no. In Palma, then also, because you see, women should be too materialistic. Okay. You see, our old mothers were not wearing wig. But if you look at their pictures, it's nicer. Okay. Me, frankly speaking, I don't believe in cosmetics. Those, when I don't believe in it. Okay. If you have your beauty, you really have it. Okay. That is so. So, women should be watching this program so that they learn a lot from it. Okay. Thank you very much. I mean, hello. Mama, yes, what's so? Oh, sana me ka say, we share Bible no kra ware mu no. O ma eti ase say, wo be ma no. Oba no eye wo seso boafo. Say we hu. It doesn't state to say bia
oba no eba say obetena wo so ana say Mama oba be listic hye wo ni so. bisa wasem o se wo ka se ene modern Ghana se bibia esesa ti abrabo sesa na wasesa ho bia me so ye youth na ye ba no unkyere na de papa o because youth na oba no wo sua ne maame bia e bia watini ya na bia wotefi wo na wode abobra no ba de wo kan die wo be ka say say me modern Ghana ewi ase sesa nti me so me sa me ho bi. Yes, the American say oba o ware kra ye adwuma. Hello Joe. Iti no. Hello. Hi papas. Apomo to say udin. Sorry baby, I will free. I'm a person media. Okay. Patrenko. Me see my program na. Very black coffee can me no ya dey Okay. me no ya because ye na no na emma no omo tumi mom kuma ni dey. Okay. Your name man aba no dey. But no ma hard. Okay. Muntu man for do aba no kan dey and One ne nya adwene. Mateje. Me patcho mate sweetheart. Nyame nshira wo pa. Hello. Okay. Entimi anyina so. Nayas na obi sa say bia youth no me tro ma de papa. Ni American say oba no. I'm just trying to tell all ladies and the youth out there say they shouldn't be a lazy wife. Okay. You don't have to be a lazy wife. Okay. You have to equally work Nayas, once you are married. Because Okay. because here bema dia obeye ni biara obe cheat. Okay. Dia obeye ni biara obe Mama listic my coffee me ba mama me bi sa wa se be ma de obeye bi obe cheat. Na wo nsusu se be ma no o cheat ofo wachi se sei na okọ na oba o na nyame ase. It's that Men ka se de me ma no eye no eye o. But be ma bia ye be ma. It is wo so obekọ se sen na so obeba. Bi ji say o de ase da manyankopon. ain't no me say me complaining ye. Okay. What I say, it's na me fo so say oba de ese wuye adwuma. Okay. Because a be man catch us tinefia is a trap. There be Or set you up. Nayas. A trap no set you am. Asema mama let's take no set you am. It's all boys. Hello. Pacho, good evening. Good evening, my sweetheart. Pacho, the person Kenya. Okay. Hello. Hello. Hi, my sweetheart. Patro yetio. Pacho, the lesson is saying, Papa no or very right. Okay. And a mama no say very right. Okay. Because Opa don't mean to say what the responsibility now for them. But Okay. you should also know say, oh Kono, if you have the mentality say also below responsibility as well. You Okay. also have to be submissive. Okay. Me patro nya min shra yeda sepa wate me dofo. That's it. Okay. Hello. Pacho me na Okay. me kasa. Ma me kasa. There be o de me mo akasa me pese Anje bi edi jubedi edi besi oti ma ha. Na ya so o de say. ma me kasa ma ko bi me pese me correct bi dia obey ni bia obe cheat. There be ma me correct bi e yo musu e yo mobile. Mama let's take kasa o ka say Bible mpo ka say Yakobon mpo say Patro me bo. Hello. Kofi o enko. say Bible ka say oba wo say we ye bema Se so boafo. Yeah. ba wo ni boafo kro boafo ne say bema fi edwuma ba fie na wa boa ye aduane si no so mbedi Wow. bema akokrom say okokope because onim abra adam en yifo mpo no omo ye bibi ma boni Patro me bo. Hello, Isaac. Yeah, hello. Hi, Papa. Yeah, it's saying Poko. I want to contribute to the program. You, yes. It's you. Okay, so their Kofi Korea, Ekano. Yeah, he's very right. Okay. And then the lady is also very right. Okay. Once Okasano, he was talking about Teteno. Our fathers had their own. Okay. That was their own. Okay. And then things have changed. Okay. Thank you. You understand? Right now, in Mana Mobano, they would like to do some things to help the home. Okay. That's okay. And then the point is they shouldn't try to do it too much. Okay.
You understand? He said they are like Kofi Ko Ejuma 6 no baby are 6 who Obano they are like I was a Kofi Ope shop bibi mao. You understand? So that you close early and then also no so between Ejuma aye Jani Ofia. And I said, you know, then you help. Then in Tema Gone, so now they are mano. Okay. Now, yes, square. You understand? Okay. But then it shouldn't be a burden on, like, the man alone. Okay. The lady should also help at home. Okay. Then, yes, be a lady need anybody too much. Okay. So that's my contribution. Thank you. Thank you, Nyaminsha Opa Yedase. Hello. Okay. And I say na me say kan no. Say na mama let's the kind no na me che ne say boafo ne yeso obanya ne ya nkyere wo say kona koye adwuma wo bebi. Bakofi Bible say ensa enye adwuma no so yedi de okan ontimi fa ne ha onyina nto so e na nifa dware benkum na benkum so adware nifa etese sa benkum wo ni nifa no ntese benkum ne so temi boa wo atam bia bibia temi ya kama na yas asem ya wo kin no mama nkyere wasekye ne ye e wo say benkum dware nifa na nifa dware benkum ono kire say se me koye adwuma ba o so sisi me chi wo fie sana seminity okay on one at meba na usam ka se mi say ensa enye adwuma na nye endidi mama ka se mi cho aware wo m say no it's not for small boys okay aware enye for small boys intina aware ye ni age e wo mu dem ga no to say say what prepare wo ho say me 6% me worry your number is 0266666623 0266666623 02366623 free na ye monkomo hello But I prefer to be a number that I can cry from me. me patrol enko But that could see all kind of not one the man or okay because for that, then our one. For the in your time, the mama. Because that by it. But I want to show now makeup, Madame, and Toma. You bring car the brain. Okay. Man, funny, yeah, well, okay, who couldn't that actually? For what to be if you are better up on the day. Mpocho you. Nyaminsha opa yedase. Okay, that's it. Bye bye. Hey. Okay, went me nyina so. Coffee. Inti no sanya eye mama free kra okay ene ye brai free okay hwe oba wo pese wo ye adwuma na wo de support wukunu a sebe wo ye oba nyansafo a wo gyi wukunu gyi ebusuane ho daache a sanya brother yi kan ne so ka che wukunu se mira ebe ya nka pe shop kakra bi e benfie mame sane nkola ne pon school mpo na omo ba betima ye aduane ho de amomedi Kofi sanya obi a so debi ena me che one se asemi wa be kin ya de kunta me si wa no ne se say ya nye ne sa na che se wo so oba be ye adwuma ena ekoba ne sa na who is the head of the family it is the man ena woni oba akra wo ta ye adwuma egi good payer edu bia mbu kunu I'm telling you it's a man na wo sorry man na wo ye adwuma gi good pay no they don't respect the husband most of them be na make us na because woni say so betimi ni say sinibo say say who you su Benz, I'm smith me out of Benz. Okay. And you know, about the sana, the head is no more there. Okay. And now about so that ye ejuma bebre enyi sika si ni kuna. They be mani to talk to enyoma si ni kuni intino. Eju be kwa mpona mbane fanano. They will start cheating. Hello. I'm sure. Yeah, hello. Good evening. Good evening, sweetheart. Pacho, your family your friend should be. Okay, me Pacho, correct. How my why morning? I 1:15 a.m. Sorry, yes, Pacho, it's you. Hello, mommy, Pacho, it's you, sweetheart. Me Pacho, I saw my brother can yeah, say that she no mum, never na bano. Ya one year Juma.
almost to come back to crown out who you are. Okay. I said, baby, I would take our code there. We need India. Okay. And just how now, but now so cover the cabin, a Bessie now the bebois. Okay. Madame Nekana. All right. Me pacho Martin, ya minshira upa ye da se. Nayas. Pacho, metumi akasa. Won say na obra ne frɛ ba ko na sa lady ne frɛ say say won pesa oba ne be ko echichi akoye adwuma. Wo betumi apɛ container bi esi fie nim na amane ne ade. Na ya hwɛ who manage business awon. Na say una we business owner na. So you have to get involved. Okay. What per container si wo fie nim krampo na say bia fa ne say emu ni amane ade asan. Ese wa wokɔ na wokɔ hwɛ nyama ne ade ekotoba ne ade na wo de be gu store nim. Ebia wa plan so me fifie ntem anopa be se na makofa ne ama be gu container nim. Ba wokɔ no traffic achill. Ebia nyama no so akwakofa nyama na entumi ambedu ntem. Enti wa twen ma nyama na e by late hour. Asa na wotumi yi nyama no. Wo say fi krom e be fie no ade asansa wa say the traffic mo saba. Enti sama wo di nyama no kra ba be do store mu na che say equally no once I late. So even though no na wa pe container na esi fie ni mama o no. So it's all come back to one point to say no matter what it is na say ma oba ni ye adwuma na mom tiase ma ne say Mary bra wa bra na say time kakra onyama me no eye adwuma na all ye no because equally no so the income eba to me kasa ma container ma me wife on relax enkoso ebegu oba bia obeka che ni kuru say oba bia ni kuru be bie boutique and obe page ma bia ma ne so ntena no na obeka say chinchini anyoma be um say o so okoye na wo oba no so nim say traffic be chew anyoma be chew ma efie bia ne kwa wuntimi nye no I'm telling you so oba ko na ebo apaye wa shada pa onim bia oye I'm telling you onim na mama let's say car say me say see we in a classic class ma me tell say classic word no any say ne betimi contribute to a married wife and also hello. Hi, sweetheart. Mami, Martin. Good morning. Me pacho me didn't stop for me kasa free synthesis. Me pacho enko papa. The tieni say. The mini aba ne kano eye oba de e se wo a wo ye adwuma bo awuku. Okay. Na so mini aba ma no so kan ye no. E ma no do no yesika omo ye dua nkasa. Okay. Dua nkasa e wo ma fam. Na said ye kan enti be ye say me makọ adwuma maba na me yire nso kọ adwuma aba na me ba ye no me yire kọ akoto do kuna ba be simi ho na wo bra me mpẹ do kono okay eye say oba de oba ye adwuma bo ba ma na e mo say wo dwene ukunu yam kom first okay na some materials restrict a man almost sukura because my money there o my man no hu say any yepe na so anya de ani jimu back okay ya no be say there wo be dress chenchen kra no ye hu kra ni esuro esuro kokokokoko my money be suro kokokokoko okay dress decent that a member do no say there na eba sa ni nyina ye se emem on za mema no ro no ano omo pemma kra omo okunu mama ni nkasa omo pemma omo okunu mema do ro no pemma okunu wunim de ntia there be papa oba okunu no do no oba dress decent okay etino bema bia ni ji oba so wo ti sa ho eti kokko ba se baba no wo dress chenchen na unama in fact yeah mema no bi se de ni yesuro okay yes somebody be cry okay but about the ukunu yam komunyam yonka sama nyadwuma na emum wo so wadwuma no wote so okay sada be ya ukunu be si adwuma be ba no na BBC fie kamba be ma no kra no sabi so kokofo oba wo bontin wo anya ne sa sabi na nani akafie okay so ya mechiro no eti man mo mani mra wo so anya se mema no nya se mema dia na sabi okunu oyire ni yire eye no ye wo fia na ni badi abontin okay sabi oba ne kasa oba dia be ma de wo ye ne dan ya
obetiti anya mema nyina nti sa Yeah, no cre. ya wo mema ni bi ho no mu a ono no de wa turu ho asi wo se de obeya no obeye Okay. na emom ya mema ni bi ho no mu a se mma no ani ka omo omo ani ka omo ofi a sabe omo susu ani beji omo yire no mu Okay. wo na me no wakọ braba na mi so mu ebi a mi peja bie na ba so mu a me so mu a wo se mabre Okay. Too much. Okay, Papa. Pacho, Nyamishra, pa, ye chia spinters for you, Nyamishra. I will pay too much. Me break out say me ina mama dwen si we so unim tame wo so banka sa ware mu yejuma abra ukunu etu kwan Okay. se okoya ade aba na bi obedi be 1 month 2 months that is when na wo oba na so yejuma na untimi fan keep you busy Una ultimate swim na wa chesi. Hello. Hello. When to me and so your number is 026666. Okay, hello. 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 Hi, sweetheart. Pastor, good morning. Good morning, my dear. Pastor, they say me comment on my program na mo yen. Mama mpacho to aso. Pastor, dia papa ne kano. If a baby I correct. Okay. If a baby so I correct. Then tell me can say. Me ko ameno. A thought baby obeka se okejuma. Obeba me di no be kala so abre. Okay. Me enyi na ya okejuma o. Okay. But me so don't say me pe. But so be me se abre. Okay. Eka say na say ade o say asede. Okay. Yeah. Okay. And at least there's a training plan of chance no benya me a. Na ni pa say okay. Okay. The aye sister me so kanu. Say man o say ejuma na yampa. Okay. Say 18 months ago say me mama mister. Ana me mama papa sister. Okay. Ana bia me chia mister this school sister. Me tell body o me ko no. Okay. Oh. Okay. Nti they only na support ebi o ma me say. Say ka clear na menya no. And na me sin be me parent. Okay. It's any baby na menya o. Okay. If it's the baby na me jo o about say na mami baby na jo mo ha. Oh, bo no ka we ninje. You, thank you. Okay. Nyankopon shira o. Yeda sepa. Nayas na me say kanu me say time wo se oba uye ejuma e be da wakoma so afi say opese opon late na unye sika no beto Brazilian hair na ho pavilion no ho no e ye time wukunu tukwan. Okay. Na fa keep unhu busy and na se wukunu po wo ho ese se na Mr. AC friend say oba uye ejuma ye very good but also hu se wukunu ayase no so hu hia enti dey sa unim me pese me tumba nyinefo oba bia wo hwe bia mpese metuofo o pese wo ye adwuma e de bo ebusia etua school fees me bo awukunu a the best job abetimi an say buy and sell. Okay. Buy and sell ni kire say wagwakọ fine nyoma no de one day o ma ukunu tell say in that day me ko fine nyoma ba me kunu meba late intimidika ye aduane in there e dey si wona wo chena na meko. Okay. Enti ba ne sakwa ba na say wo kọ ukunu so ba fiete no kwanya na sem. Okay. Now say wo bedru a no mo san kire ne say me kunu this time person me supply enyoma ne man krofo. Okay. After that me nyedwuma bia wo supply na betinam after 1 month akoju sika calculate say oko on the first ko fa nyoma no na on the second to fifth for supply we are account me the same 25 days. Okay. 25 days no untimi relax enjoy ukunu ye. Okay. Hello, Pam tell me, but hello. 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 Hello, sweetheart. Hello. Hi, how do you? Hello. Hello, how do you? Good morning. Good morning, my dear. Midi Yusuf. Me patro enko papa. Bacho. Yeah, brother ni kano. Mini ni ya dream pa. Me patro you. Friend is saying, who say, Oba, you have to work. But say, mami no mo. Omunya time. Share. But you see, a ladies now, they say they want to work. Into and why never shout. Okay. Okay, patro iti. So what you asking? Yeah. Into you see, a bear now kujuma, Obanu so kujuma. Why never sham kolanu wofi? Okay.
Mpacho, one way see So ana. you say you want to work. You be a container. How to feed mama. Be ma be on no dwin nkola ho. Yeah. Or some brak, be hu nkola no fi. Now mama na ko ejuma say she have to work. Papa no so akọ ejuma say he have to work. Okay. Na at the end of the day makofa nani. Aba say onhwe mo nkola mama. Okay. Yeah, that's it. Yankopon shira papa. Nayas. Won say asema omo ka ne say na omo ye maame mu abreso ye maame mu abreso. Yeah. Ye maame mu abreso na mo ka no. Se tete no say ye to anase ebia ye to like me who they were like nyame mu asesa. Mame nchiro ye mame mo breso na pese wo Mame ka. mu abreso na omo ka no. Wo de fa ne say ebia ye nkwala no. Se kisop no krapo se ba ko a etumi dware be se nkwala 5. Na se kisop no o ma saten wa ma ye kitikiti. Wo to krapo na entumi nsi niam po edu 1 week biom. Nyame mu ayeden. Inti ejuma ni de oba na eden a se oye. Wanya wo be ma ko na. Okay, mama let's take ensema ya kan nyina o final words to the wo show. No di bi betu no ho fu. Pama o mama hwe camera nim na pama o mama. Me dia meka ni se nyame nim no kra ni. Untumi enkofo obi ba ema onbeye burden ento so. Saa so na wo so untumi koye burden embeda obi so. Ensako na ensaba. Oni o partner te ho a entiase gidie se obeji nipa na edi odom me ko ha ba na watena se eho na okọ aba endwen bone emma no because the moment a obe start think negative no na di santa watawa nyina we ba sa otini pa na se na ogini di nko ade a oye na ejuma na oso wie mo ejuma mo be plane se dia mo be nyi abom se dia mo be hwen kwala na abom a emfa hwe ba because se no be ma no nko akoba emmoa ese emmoa no so emma no so yabu abi na yefe mesre mo amida wase Kofi Korea mpacho final ways to wadofofo we dey da mo se mutimi nya mmere a mo de tie program we na yas program Kantanka the best if it were cram me work ne say emba ne yebesre mo kakra ye nim say this an mo classy or classic whatever word yet ase but e wo say wudwi wukunu so kakra if you say wukunu etis ka de ware o se be nya na wutiu se umpu na wutiu sika mpo de ware wukunu a fasa ebuo se de wukunu hia no obeya ma no ye ma no because our mu bia no bema na ye head no esanso ye wo hene wo mu enti se wo ba no pese wo ye adwuma de boa wukunu very good obi an stop wo ye but make sure say adwuma kro na wo ye no enye adwuma bia ebe affect wukunu ene webusua se ebe ye mpo a oni wukunu ntena se mun discuss mundi nkomo hu senia se wanye adwuma mpo a mobetimi ye save etimi de abo ebusua no agware enye gidigidi ena chinchine wo se wo na wo so enye gidigidi enti se bia wakwa na pese wo mpo na sika ni ma onu kunu mo plane o mi kunu uye adwuma man ti se mbese mi gisei ede to wo ama ye da chene ye nkola trust me ukuye saade na after a year or two abai wa dwene so pese wo no na bibia ye enti enye gidigidi se by force so koye adwuma debi yeah that was mama let's take social media handles ko uria Kofi Korea so emfa the social media handles me social media handles Instagram mama let's take _1 and our Facebook Lydia Eku me follow back Michia Kinsabo media Michia and oba pa Faustina Michawe and Opesu any Pascaline Edwards Michio bia or supporting me bia me da me nyina. Okay, Kofi Korea chani pa me na social media handles ye do biara se mo program we mo share yen mo frɛ ne bibia damase na yazo so da se o ma ya kwenya me ba so sa so na Kantanka fo nyina eko ne do biara se me da mo tema fo nyina se tema fo de mandam ase de a mo betimi aloke me da tema fo ase me da me so fo ase sa so na me da me yere Mrs. Jacqueline Kim so ase se me ba no mpa ebo no support and no advice ena mamsim be drum mitimi kasae me do biara se sa so am do trade am for ena mabeje twerking nti ye do biara se o pese wo follow Kofi Korea Facebook Kofi Korea YouTube Kofi Korea Twitter ni Instagram ono so Kofi Korea Ebusiafo ahase na emre no ebema kwan ne de dwumadie no ye de asi enchia kese enkoma Dr. Isaac Owusu Bempa
Dr. Isaac Owusu Bempa. Papa Nyankopon hyira wo mpaebɔ pa ene wo kasa kyerɛ nyame on hyira wo pa yi won hyira wo ene wasɔre emenyina ene wasɔfo nketwa no nyame hyira wo pa bichia me kunu na nasafo Kantanka ewo Germany Hamburg bichia obibia wo hwɛ ene Kantanka dwumakufo ni nyina Nyankopon enhyira obibia bidia ne original Nayas 1 aka Mrs. Safo. After all, I mean, why Faya, Queen Mimi Bridal. Queen Mimi Bridal. She no Instagram, Facebook, any baby. Michia a face so. Mrs. Vera. Mrs. Vera. Yankopon insha me director, Mr. Asenso. Me director, papa, me producer. Yankopon insha. I'm so happy,